banyuze mu gikombe cyitwa Baka, that as they pass through the valley of Bak, bagihindura ahantu h'amasoko, they make tutarudi inyuma, they never turn back. sisi tunasonga mbele. We are going ahead. Misukosuko na zoruba tutasonga mbele. Whatever what happens, we are Ibihe going forward. nibikomera imbaraga tuzazikomeza, kuko bafite inzira z'igisiyoni. Because they have their hearts set. Naratangaye. I'm surprised. Aya mashanyarazi atwakira hano, This is a power of electricity that aya ntabwo ahishe kuri aka gasozi, this is not connected to this. ntanavuye i Kigali, It is not coming from avuye Kigali. hatazwi yo mu mabaraje hatazwi. It is coming from somewhere we cannot Aya understand. yagiye kuvoma imbaraga. It goes to. Natwe ntidufite gusubira inyuma, We are also not people kuko to turn dufite back, kuvoma imbaraga. because we have to fetch Niyo power. mpamvu Bibiliya ivuga ngo bagenda bagwiza That is imbaraga. why the Bible says that they get stronger as Abandi they go. bananizwa n'ibigeragezo. These ones are not Ibigeragezo byahindutse ibiryo byabo. temptation. Shemwa Yesu Mucunguzi, shemwa Mwana, shemwa nawe Mwuka Wera wamutumenyesheje, turavuga ishimwe ryawe, turavuga abayibonye bamukomera amashi. Those that have felt God, give a clap to him. Zaburi ya 84. In the book of Psalms chapter 84. Ndashima Imana ko Bishop Amahoro Musoni ni wenda ari bwabone kuva ngarutse. Uraho. Okay. Murongo wa 2, Uwiteka Nyiringabo, erega amahema yawe ni ay'igikundiro. Amahema yawe nayiki? Ay'igikundiro. Nay'igikundiro. Umutima wanjye urifuza ibikari byawe. My soul yearns and faints for your courts. Ndetse biwutera kugwa isari. My heart and my flesh cry out. Umutima wanjye n'umubiri wanjye bivugiriza Imana ihoraho impondo. My heart and my flesh cry out for the living God. Mushiri bitabo hasi twe tuyikomera amashi mu cimbo cyo kuyivugiriza impondo. Let us give a hand clap to the Lord. Ari ijambo nigeze kubabwiraho. There is a word that ndabwira ngo mu bintu bitanu byatumye Baraki ananirwa kuvuma Balamu ananirwa kuvuma Abisiraheli. That the 5 things that made Balaam bitanu byatumye abananirwa. To curse the Israelites. Hari harimo ikintu kivuga ngo n'ubwoko buzi kuvugiriza Imana yabwe impundu. One of the 5 mugihe cyose bakiyivugiriza impundu. That any time they shout, ntawe uzabavuma ngo abashobore. Nobody will curse them. Gahe nimuvugiriza Imana impundu. Now let us give a shout. Oh, sema hallelujah. Say hallelujah. Kuvuza impundu kw'Abayuda kwari ugutsimbura imiborogo yose yashakaga kubabaho. Giving a shout to the Lord for the Jews was replacing all their battles. For us to be shouting because reka twitoze kuvugiriza Imana impundu. Now let us start trying. Nituyivugiriza impundu. When we shout to the Lord, ntabwo izemera gutakaza aya majwi y'impundu. He will not accept to lose these voices. Kuturinda kuzaba ari ukwirindira amajwi ayivugiriza impundu. He will be protecting the voices that shout. Hari abantu batabizi guterana kwanyu byonyine mu nzu y'Imana. For you being here in the house of God, bifite imbaraga zatuma Imana ikurindika kw'Imana. It has power that makes God kugira ngo protect you. izihora ikureba mu bikari by'inzu yayo. So that the Lord can gaze upon you. Hari ibiremwa byinshi yaremye bitazi naho Imana ireberwa isengerwa. Many creatures that are created and don't know where to hakubonye worship God, but for him iravuga ati sha unteye imbabazi zituma ndinda ngirira neza n'abari mu isi yose kubera ko ujya mu rusengero. The Lord will be like, I'm merciful to you. Iyo rero ugeze mu rusengero
ukagerekaho kuyiramya So when you come to his house and you no worship him, kuyivugiriza impundu and you shout for joy to him, ubu yiteye noneho kukwima abanzi bawe bose. making him protect you from all your Mumfashe enemies. tuvuge ngo haleluya. Now let's say hallelujah. Ndavuze ngo abanzi ntibazakubona The enemies shall not see kubera you kukunda kuba mu nzu y'Imana. because you admire being in the house of Icyakabiri God. ukaba uzi kuyishima uyivugiriza And impundu. number 2, you know how to shout for joy to the Lord. Aho nasomye hambere havuga gute? Erega amahema yawe n'ay'igikundiro. How lovely is your dwelling place. Uyu ni umwami wabivugaga. This is the king who was pronouncing this. Ariko ndebera uburyo umwami See how the king? atarata ku kirimba ibwami, The king is not flattering the ahubwo kingdom, akarata mu mahema y'inzu y'Imana. but he is proud of the courts of the Lord. Kugera mu rusengero kwa Dawudi Coming to church of David, byabaga ari ibintu bikomeye mu mateka ye akanabyandika. it would be an act which Iyi was ni Zaburi extraordinary. yaririmbaga mu rukerera bohe buca mu gatondo This is the psalms that he always sang in the early mu morning, nanga yitwa igititi. and that called Aha, mu itsinda rya bene Kora and the team of the called. baririmba akavuga ngo Uwiteka Nyiringabo, They would sing and say, "Oh Lord erega God Almighty, amahema yawe your n'ay'igikundiro." courts are lovely." Kuko iyo yahageraga Dawudi stress yamurenze, Because every time David came with a lot iyo of stress, yahageraga abafilisitiya bamuzengereje, when the Philistines would, iyo yahageraga abayuda bamunaniye, when the Jews were becoming stubborn, yinjiraga mu bikari by'inzu y'Imana mu they mahema would yawe, enter in the courts of the Lord, akumva ihumura atarigera yumva ahandi hantu, and he would feel the comfort that he akumva never amahoro felt. yose yari yabuze arisutse nk'amazi, He would feel the peace of the kandi Lord in his umwuka life. w'Uwiteka ukamusanga mu mahema And the y'Uwiteka, Spirit of the Lord could dwell, igitinyiro cy'Imana kikamubaho, and then the goodness and the glory of God would be akongera in his life. akahakura imbaraga zigiye gusekura abanzi bose. And there he will got power that Iyo goes to akazi help him. kamufataga akabura umwanya, Every time he got busy, ngo yajyaga kumbura mu mahema that he y'Uwiteka, will long to come to the akavuga courts ngo of the ayi Lord. ni ryari nzagera mu bikari It by'Uwiteka would we. be like, when will I be able to Abakumbuye go to the amahema courts of the y'Uwiteka Lord? sema haleluya. Those that long to come to the courts of the Imana Lord say iguha umugisha hallelujah. wewe ukibasha kuza mu bikari by'inzu May yayo. the Lord bless you, you who is able to Hari come to his hari courts. ibyo tujya dukurayo tutazi, There are things that we get ariko from ibyo his nzi nje, courts. For me, I know tuhakura imbaraga we get power from the courts of the zituma Lord that makes iyo us, dusubiyeyo that every time we get out of the ibyaguhigaga byose bimenya ko hari ahandi hantu courts, the uvuye. things that were trying to pursue you, understand that you Wagarutse come from. yahindutse avuye he? They will be like, this person looks Urashaka different. Where is kumenya he ayo coming makuru? from? You want to know that news? Soma ibya Dawudi Read David's stories. bamuhushije kumwica, When they were trying udusozi to twose find him, bashiraho ingabo zimwica zimuhiga, they got all the army on this hasigara mountain to agasozi follow. kamwe gusa And there was only this mountain. kariho with the soldiers. abahanuzi aho basengera, It was a place where prophets irama worshipped. y'Inayoti. That is Nayoth. Aravuga ati udusozi tundi twose Dawudi yadiporoyinzeho ingabo, And then it said that all the other mountains, there Ngeretse. were armies there. Inayoti irama niyo honyine adashobora kuzishira kubera ko hari abatambyi b'abanyamavuta. Except in Ram, that is the only place where Uranyumva there were neza? soldiers. You hear me? Aha, reka ubu noneho mpungire ku gicaniro cy'irama It y'Inayoti. would be like, let me run to this altar. in Dawudi Ram. afata umuhanda And then he started the ariruka, journey. mu gatondo arazamuka, He ran early baje morning to kugeza saa tatu babona Dawudi abagezemo, And then in the morning they realized ngo that David was yinjire with them. irama Inayoti, When he entered in Ram, afatwa n'amavuta y'Inayoti. he was captured by the Ndavuze anointing ngo there. amavuta yo mu rusengero I pray that the anointing in afata church, umuntu wese wakandagiye muri uru let rusengero, it capture everybody who is in this house. atangira guhanurana nabo, He started prophesying with them, indimi nsha ziramanuka, and all the other people on the mountain bavuga started, gukomera kw'Imana ihambaye. they started proclaiming the goodness of the Sawuli Lord. abaza ingabo ngo Dawudi ntarafatwa, And Saul was like, haven't you captured David? ziramubwira ngo Dawudi ntarafatwa ntituzi iyo ari. They answered, we cannot find David. Uramenya ati kandi And then he was like, hari abavuga ngo ashobora kuba yagiye irama, we have news that he has gone to Ram. ahita yohereza ingabo irama. And he sent his soldiers there.
ziramukurikira They went following ngo David. zigere mu kagezi When they reached at ngo zikandagira umusozi w'Iramu when they stepped on this mountain of ingabo Ram, zitangira kumva kumwenyura kuraje and then the soldiers started feeling umujinya some utangira joy. kumanuka There was- kumwenyura kurazamuka There was no anger anymore. ngo bageraho barangiza Samweli n'itsinda ry'abahanuzi When they arrived where they could see Samuel and babakubise the amaso prophets, gusa when they gazed on them, bose ubwiza bw'Imana buhita bufata abasirikare the goodness of the Lord ariko was Mana on the yanjye soldiers. ndagusengera wa muntu wateraniye aha I pray for you who has come to fellowship abaguhiga today. n'abakwanga bose Those that hate you and those that are nibakubona against you, bafatwe n'ubwiza when bw'Imana they see you, let them be captured by the batangire goodness of God. guharurana nawe Let them start prophesying with you. sema haleluya Say hallelujah. benshi mukunda gusengera abandi ngo bapfe Many people want to pray and say, let them die. umusaza muri Kongo we yakoze igitangaza umunsi umwe One of the ngo old men in Congo ngo said, bapfe bo gapfa he said that let them die. ngo barimbuke bo karimbuka It was a prayer that let them navuga perish. ati muzehe ibintu byakaze I was like, this is tough. iyo ubwiza bw'Imana buturiho When the goodness of the Lord is upon us, n'abanzi bose iyo bakubonye even your enemies, bafatwa when they n'ubwiza see you, bw'Imana bikabatera kwiyunga n'Imana usenga they are captured by the glory of the tidufite Lord. Imana And they y'ingome unite. We don't have a God dufite who is Imana unjust. yuzuye urukundo Our God is a God full of mercy. nuyihize nuyanga habe n'abayihiga muzare kuri soma amateka Even those that are against him, abahize Yesu bose those who are against Jesus, byarangiraga bamupfukamiye bose bakavuga ngo hosana 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 at the end they knelt before him shouting, Hosanna, bamuhigishaga Hosanna. uburakari bwinshi cyane They could go before him iwe with a lot agahita of batega anger, urukundo rwinshi cyane and he would trap them with this mighty. barakara Every time they were angry, akabasukaho urukundo n'ibyishimo biruta uburakari bwabo he would pour the goodness and mercy upon them. aho kubarakarira Instead of him getting angry with ahubwo them, bakabakunda bihebuje he would love them extraordinarily. bakazajya kwisanga bose And that made them barahindutse abakunzi ba to be Kristo transformed and become ngizi lovers of imbaraga Christ. zitubamo This is the power that dwells tera in ikiganza us. ukwegereye ngo kuvumana wapi kuvumana no Tell your neighbor, no cursing. ngizi iminsi mbona abakozi b'Imana muri iki gihe I've seen many servants abwira of abantu God ngo ngewe saying- ngo ninde ngo nuntuze urutoki ngo azirebera They would say that even though you pinpoint me, you will be ngo cursed. nuzamvuga ngo azareba ibizamubaho That if you happen to talk about me, then you will be cursed. uriya si umwuka wa Yesu That is not a spirit of Christ. ndahiriye Imana nkorera I swear to my si God, umwuka wa Yesu it is not a nta muntu spirit uri of mu mwuka Christ. wa Yesu Nobody who has the ashobora spirit of kurakarira ngo Christ bamuvuze bamwanze ngo namara bavume can be angry and ahubwo curse others. isengesho ry'abagira umwuka wa Yesu But the prayer of those with the baravuga ngo spirit of data God, ubababarire they say, Father, forgive kuko them, batazi icyo bakoze because they don't know what they are doing. kubera ko ariko Yesu yakoze Because that is how Jesus did, n'abamwizera bose niko babikoze and that is how all ariko believers ought to iyi do. myuka y'imijinya no kuvumana But the spirit of iriya anger rwose and cursing, ntabwo ariyo muri Yesu Kristo that is not a spirit from Christ. hari abo nsengera ngira ngo nsengera Someone told me kugira to pray ngo for them. ngo ndaje ngo usengurure ayo bansengeye That I'm coming that you pray against the bansengeye bamvuma They prayed cursing me. ati umukozi w'Imana aravuga ngo ibi bizakubaho One servant ngo said, kugira "This ngo is what umenye ko ndi happened to you, umukozi so w'Imana that you understand that I'm a true uwo servant of mwuka si God." uwa Yesu That is not a spirit of uwo Christ. mwuka rwose uwo urasa n'uwaba Eliya That is a spirit of Elijah. urasa n'uwaba Eliya It is a spirit similar to urasa that of n'uwaba Elijah. Elisa It is a spirit similar to the Elisa niwe wavuze ngo niba ndi umukozi w'Imana Elisha could say idubu nive mu butaka zibarye that if I'm a child, if I'm a servant of God, idubu zinuka mu butaka zirya abana b'abahanuzi let deers come and consume you. And ubwo that would bavuze ngo happen. dore kariya kagabo kuruhara Just because they had spoken evil about him. uwo ni umwuka w'aba Eliya That is a spirit of Elijah. niba ni umukozi w'Imana That if I'm a servant of umuriro God, numanuka ubatwike let the fire come and umuriro consume ukagira you. gute And the fire could come. ukamanuka bagasha The fire could come ni down. Eliya watwitse abasirikari 100 That is Elijah who 50 baraje barasha
50 of them came. bohereza abandi 50 nabo barasha. He sent other 50 and they were also consumed. ngo haza ba gatatu. And when there came the third komanda wa gatatu agira ihishurirwa. this other third one had a revelation. ndatokombera. It was like, I might also be imbere y'uyu consumed if I mugabo. come stubborn before reka this nce man. bugufi. ngo yinjire mu marembo yo ku mukozi w'Imana. When he reached at the gates of the n'abasirikare servant of 50 God, bamuherekeje. with the 50 soldiers, ahita arapfukama. he knelt before aravuga him. ngo mugaragu w'Imana, databuja ndi hano ndaje. Servant of God, I'm here Ujute. for you. And how did you come? aravuga ngo ni umwami wakuntumye. He was like, the king that sent me to you. sinje nabi, But I'm not uramenye here for ntungenze evil. kuko wagenje abandi. Don't do as you did to others. I'm bowing down ngabone ko before you. yaciye bugufi. Because this man was humble. aramwihora aravuga ngo wowe n'ingabo zawe mwibereho. He was like, you live, long live. nuko umwuka wa kera wari umeze. That is how the spirit, ariko umwuka wazanye na Yesu. but the spirit that came with Christ, aha bene Zebedayo murabibuka. those of Zebedee family, nibo babwiye Yesu, babonaga abantu babazengereje batuka Yesu bahiga Yesu. they told Jesus, baramubwira ngo ariko waretse tugatwika aba baturage tukabatwika. there was, why don't we put these people into fire? waretse tukamanura umuriro ugatwika aba They bantu. were like, why don't you let us nicyo cyatumye pray for fire to come and burn babita these people? Boanerige ngo abana b'inkuba. That is why they were called children of the kubera thunder. ko bashakaga gutwika abantu ngo bakoresheje imbaraga za Yesu. Because they wanted to use the power of Yesu Christ to arababwira punish ngo these people. sinaje gutwika, And Jesus was like, I'm not here naje to punish. gukiza no kubohora. I'm here to heal. naje and deliver. gushaka icyazimiye cyose ngo kigarurire I data. am here to look for abo that mushaka which is lost. gutwika Those ones that you want nibo ba evangeliste bazambwiriza ejo bundi. are the tomorrow's evangelists. muzi ibyo Sawuli yakoze. You know what Saul did? ariko Imana Yesu ntigeze agira icyo amutwara. Jesus never uhiga bizera nkwihorere. that you pursue, uwice nta kibazo, you persecute my ariko brothers, umunsi and I will know. nzagutega urukundo. But the day I will trap you with love, uzavuga ibyo bariya bose wishe bari kuzabwiriza, uzabibwiriza you wenyine. will preach everything that this people had to uzatotezwa preach. ibirenze ibyo abandi batotejwe banzira. You will be persecuted more than the others. wowe nzagutega urukundo gusa. I will just trap you with love. Pawulo yarabyanditse Paul wrote, aravuga ngo ndashimira Yesu Kristo and he said that I thank the Lord watekereje Jesus, ko ndi uwo kwizera the one who has thought of me as akangabira being trusted, umurimo we, and he trusted me with ngo his, nubwo nabanje kuba umutukanyi n'umwicanyi, even though I was very evil, ariko Imana kuko ari umutunzi but w'imbabazi, because my God is a God rich in mercy, ngo yerekanye njyewe inyuma y'abandi mu banyabyaha, he has chosen me from ngo all the yansutseho others. imbabazi n'urukundo, He has poured mercy and love upon ngo my life, kugira ngo anyerekaneho ubwinshi bw'imbabazi agira, so that his richness, the ngo mercy, njyewe will be inyuma revealed through ari me. njyaho imbabazi, That because he's ngo carrying mercy, bizatera abanyabyaha bose kwiringira Imana ko nabo bazababarirwa. and so that all the other sinners shall come back to the Lord. ukomere Yesu amashyi niwe mwami wacu. He is our king, so give him a clap. ntawamukurikiye Nobody was before him. atigeze abona iyi neza y'uyu mugabo. Everyone who followed this man saw the isengesho goodness. riri mu mutima wanjye, My prayer Imana nkorera is that the God I serve yerekana urukundo n'imbabazi zayo ku buzima bwawe uyu may he munsi. demonstrate his love and mercy. umuntu in wese life. igiriye imbabazi hari akantu ijya imukoraho. Every time he demonstrates mercy, there is something ndavuze he ngo iki does. cyumweru igusukeho imbabazi, I announce that this week, ishingiye gusa ko wakandagiye mu rusengero. because you've come to fellowship today, babwira ikindi rero cyiza cyo kuba mu mahema y'inzu y'Imana. let me tell you one other thing. nta muntu wakandagiye mu nzu y'Imana Everybody who steps in the house of God, ngo abure ikintu ahakura, habe niyo yaba yaje ari umupagani, you never go empty-handed. when habe you niyo come to yaba the yaje house ari of God. umunyabyaha. Even though that you're a pagan or a kuba gusa sinner, yakandagiye mu bikari by'inzu y'Imana, you just being here, nubwo adakizwa none, even though you're not ariko saved ahita today, hakura umwuka umugendaho umuganisha inzira y'agakiza, but you walk away with the spirit that takes you to the bigatuma eternal Imana salvation. imukuraho icyanditswe cy'urupfu, And the Lord takes off death of life, ikamushyiraho icyanditswe kivuga ngo uyu ari gushakishwa and he puts a scripture that says that you're n'imbabazi wanted, z'Imana, that the mercy of God is kugira ngo waiting, azahamye Kristo icyo yakoze. so that you will proclaim what Christ has ngahe noneho done. ndebera umuntu waje mu rusengero abishaka kandi
akunda Yesu. Now look at this one who comes loving Christ. You come loving Christ. Ubwo Dawudi atahavuye atyo, if David could not go empty-handed, tell your neighbor that you're not going empty-handed from the house of God. And every time you keep on coming, the more you come, the more you take chances that those that forgot fellowshipping perished. Imagine a king saying that how lovely is your dwelling place. That my heart yearns for the courts of the Lord. You can imagine somebody being thirsty to come in the house of God. David wrote this after spending many days at the battle, 2 weeks at the battle, 2 weeks at the battlefield, and he couldn't come to the courts of the Lord. And then he would write that my heart and my flesh cries out. And in flesh cries out. That my heart and my flesh cry out. Now look at you. Every time King David went to this tabernacle, just one step in the tabernacle, before singing he would first shout for joy. I wish there were mothers here who know how to shout for joy. Those are the very good ones. I love that shouting. Are you there and you're good at? Kuratunga kuri Mama Sophie. Ayewe. Umuntu wakuriye muri Zaire yomenya impundu. Okay. Ndaja kukumva ha. Turabanza tuye muri repetition. Aye, umubiri wanje bivugiriza Imana impundu. My flesh cries out for igishwe kiboneye inzu. That even a sparrow has found a home. Indasha yiboneye icyari. And the swallow a net. Aho ishira ibyana byayo. Where she may have her young. Ni kubicaniro byawe Uwiteka Nyiringabo. Mwami wanjye Mana yanjye. Oh Lord Almighty. Igishwi ni igiki? A sparrow. Chiboneye inzu. Indasha yiboneye icyari. Indasha niyo nzi kuko mu giturage twarabanye nazo cyane. A swallow. Sikunda no guhita zishira icyari mu nzu. Swallows sometimes even come to the houses. Indasha zubakaga ibyari mu nsengero gusa. Swallows will only make their nest in the church. Umuntu wese wabaye muri Kongo urusengero rwabaga rwuzuye ibyari by'intasha. In Congo, churches would be full of nests for swallows. Nimwe mwazubatse mbere. Sinzi impamvu zakundaga mu ikanisa. I don't know why they loved having their nets in the church. Zigira ikibazo mu biremwa Imana yemera ko bizi kuramya inyoni zibamo. But one of the things that birds know very well is worshiping God. Nimwe mu mateka yazo. Every bird in their history. Yababizi ngo nta nyoni ishobora kuguruka mu gatondo. That there is no. Itararangiza ibitero bibiri by'indirimbo. There is no bird that flies in the morning cyangwa igitero kimwe na refrain. Without singing at least a song. Ikabanza ikavuga ikabanza ikaririmba kw'Imana ikomeye. It first glorifies the Lord in singing. Pendola pasaba
pendo la Mungu ni kuu, mwanzo. Inyoni yose iyo imaze kuririmba mu gatondo ihita ikubita amababa ikaguruka. Every bird after singing, then it flies away. Barizo kwegereye ngo inyoni kurusha byagenze gute? Tell your neighbor, how can a bird sing better than you? Kera twazaga turi ndege wote wa angani, we used to sing that song. Kwa pamoja tena kwa furaha wanaanza kumwimbia Mungu. Iyo ndirimbo yazaga iterwa na nyina wa Rigeni ntayomenya yarataravuka. Mama we niwe wazaga wantona. That was a song sung by Ligen's mother. Mu buryo inyoni zimara kuramya no guhimbaza Imana zikabona kuguruka. After singing and worshiping the Lord, then reka kubaze wowe uzuguruka ute utararamya? How dare you fly? How dare you fly without God? Why do you fly? Muhimbazi yabarinze. That you have to worship. Cyo gituma Dawidi yakunda kuvuga ngo mushimire ikora ibitangaza yonyine. That is why David said, thank the one, imbabazi zayo zihoraho, because his mercy iteka ryose endures forever. Mushimire yakamije inyanja itukura. Thank the one who dried up, imbabazi zayo zihoraho, because his mercy. Mushimire abaroshe mu nyanja. Thank the one that killed, imbabazi zayo zihoraho, because his mercy endures forever. Ninde nawe Imana yakoreye igitangaza atazibagirwa? If there is a miracle that the Lord has done, vuga ngo ni mushimire Uwiteka wakoze ibyo. Thank the Lord who has done this imbabazi ze zihoraho iteka, because his mercy endures forever. Let me get back to the scripture. Iri jambo rifite ubundi buryo Yesu yarisobanuye aka Yesu yakavuzeho. Christ talked about this very igishwi ciboneye, he said that inzu intasha yiboneye, a sparrow has icyari Yesu yarivuzeho. Christ talked arabango igishwi ciboneye ngo intasha ziboneye ibyari. He said a sparrow and aranabango n'ingunzu imbwebwe zifite imyobo. Ariko ngo arangiza arabango ari kumwana w'umuntu. And then he was like, but a son of man, yabuze harambika umusaya. He has no place to rest. Kristo yari yatangaye. Christ was surprised. Ingunzu zifite imyobo, these ears have, intasha zifite ibyari, the sparrows have their nests. Ariko umwana w'Imana woherejwe, but a child of God who abuze harambika umusaya, has no place to rest. Avuga tuke mumeze mute mudashakira icyari cyangwa ubuturo aho umwana w'Imana yabura. He was like, how dare you not find a place for the Son of Man to have rest? Abahaye Yesu icumbi urahari? Those that have given places to Christ. Hari abandi bameze, hari abantu benshi basa n'umuhana w'i Bethlehem. There are many people that are like a neighborhood of Bethlehem. They are like a neighborhood in Bethlehem. Niwo muhana wacumbikiya abacuruzi bose ugacumbikira n'indaya zose ugacumbikira na that is a place which abafundi bose barabacumbikira, abayede bose barabacumbikira. Hosted all the constructors. Ariko Kristo ngahagere. But when Christ arrived there, ari muri Maria na Yosefu abari baburi icumbi bonyine. Christ was in Mary and Joseph and they could not find a place to rest. Mu kiraro, and they decided to go to the crowd. Akabyara umwami Yesu. And then this King Jesus was giving birth to him. Abura kandi muzamushiraho abana k'ababebe nagaki kaberiso. Abavukiye mu mujyi muze musubiza twebwe nagasambi cyangwa agakubo k'inka, nagakubo n'igikubo uruhu rw'inka banditse. Wewe ubizi cyane, nzabona ko ariho wavukiye. Muzamona musoni mukabona yararyamye muri berzo. Was not in that bed. The modern kugikubo cyaye ku kirago. Abantu bo munga wapi takigenda rwose. Muze siko timwaturyamishaga ku bikubo. Utusambi. Our babies were ariko mwageri no mukatumere naye mutugurire matera nziza. Slept on mats, and when we grow, fathers want us to buy good mattresses for them.
Ask your neighbor, where was your first place that you slept while you were a baby? Some of us are from that Nyagatare, behind Matimba there. Others from Mulenge. What have you enthroned in your families that are taking off Christ? Do you know why they couldn't receive him in Bethlehem? It is because they had Herod. They had Herod and they thought that was enough for them. And that is why Christ was born in a kraal. One of the things that make me love cows and cattle, I would tell Christ one day, I would ask him to allow me go and take care of the cattle. Why? Bethlehem hosted the cattle in they accepted to host Christ. And he was born in this cattle. Even though the cows were but they surrounded Christ. They were worshiping the Messiah. The King who created them was dwelling. Say hallelujah. Say hallelujah. What does the Bible say? Na Bibiliya nimba riporo yabyanditse ngo I think it's Paul who wrote. Yes, in Yohana. It is John. Yohana bivuze ngo yaje mube. He said that he came in his people. He came but his people did not receive him. And when they rejected him, then he turned and went to those that were Gentiles. When he went to them, they received him. And John writes and says, those that have accepted him, he has given them power to become children of God. Those that were not a tribe, those that were not heirs, those that were not priests. That is us who are here, me and you. You're one of the clans that the Lord has. Today you're a child in the home. Those that were his, and then he turned and went to these Gentiles accepted him, and he said, from today I turn you to become children. You become a nation, you become heirs, you become priests, and the kings that will reign. If you have received that, say hallelujah. Even today, there are people who have not yet accepted Christ. And yet the sparrows have where to be. It is a disaster to host all the visitors. And now the child of God has no place. Bethlehem is one of the smallest cities in Judea. The heart of a person is one of the smallest organs. But the Lord compared the hearts. There are hearts that are full of visitors here. There are hearts that are hosting many things. And yet there is no place for the child of God. Not even the sparrows have their nests there. The swallows have their places there. And yet the child of God has no place in their hearts. Why have you failed to receive Christ? Why have you failed to receive Christ in your family? People who have received Christ are valuable. You're very expensive. And you're one of those. When somebody is famous, then you're known by those people.
royal. The one who is greater than the powerful knows you. The one who is greater than Moses. The one who is greater than Elijah. The one who is greater than the prophets. The one who is greater than Herod. The one who is greater than Pharaoh knows you by name. Tell your neighbor that you're one of those you're one of those that are on top. You who steps on heaven gazes at you. You who walks on heaven is looking at you. And heaven is like, where is David? Where has... And then heaven is gazing at you. Why? You may think that it's something ordinary. You can imagine finding but one time when he touched on my place, your relatives, Mama Sophie decided to turn. Alex decided to turn. Those that turn, he has put a sign in the life. You have a sign in your life. It is written that they are not. It is written that these are my people, that these are children of God. And now the Lord tells us, it says that they touch the other people, but they are not. They have put a ring on them. All of you have this ring that he has given us, this spirit, so that Satan will not, so that demons will not confuse us with these people. Let them go and be hostile, but they cannot come to me. Reason being, I am purchased by Christ, and I have a sign. Those that have a sign of Christ. Hallelujah. If you're here and you've not received Christ, run quickly and bring your sins. Come and we help you receive Christ. Take out all the take out all the swallows, and let Christ come into your heart. Let Christ come and have place in your heart. Christ is shouting and crying behind the door. John 3:9. That I'm behind the door and I'm knocking. That if you happen to listen to my voice and you open the door, I will come to you and we'll share. Christ is hungry and he wants to visit you. And whatever you will eat, it is not you who has the Christ says, I'm at the door knocking. When you hear my voice and you open the door, I will come to his house. What you will be eating, it is not you to offer what your role is opening the door. And when Christ enters, he is knocking and he comes in with food. What you will be sharing and eating. He has everything you will partake of. What he wants is you to open. He comes and you feast with him. Urihe mwana w'umuntu urahamagarwa uwakuremye aragusha garuka mu rugo umva imirindi y'Uwiteka aragushaka yewe umva arabaza mwana w'umuntu urihe mwana w'umuntu
Sema hallelujah. Kandi hallelujah. Abamitabye muvuga ngo hallelujah. Ayi mumukomera amashiko mwamukinguriye. Thank him for you've opened your hearts for him. Abamukinguriye mwese arabazi. He knows everybody who has opened n'amazina yanyu arayazi. He knows your names. Aratuzi n'amazina yacu we. He knows us by name. Izina mazina yacu we. Iratuzi izina mazina yacu. Iratuzi abakobwa mikro. Iratuzi izina mazina yacu. Iratuzi izina mazina yacu. Iratuzi izina mazina yacu. Iratuzi izina mazina yacu. Ayiwe iratuzi izina mazina yacu. Iratuzi izina mazina yacu. Ayiwe iratuzi izina mazina yacu. Iratuzi izina mazina yacu. Unira kwibera mu mahema yawe. Amahema yawe mana ni meza. Nikundira we. Hema yawe mana we. Nikundira we. Nikundira kwibera. Nikundira we. Mahema yawe mana ni meza. Nikundira we. Ikundira kwibera mu mahema yawe. Mahema yawe mana ni meza. Amahema yawe mana ni meza. Mahema yawe mana ni meza. Amahema yawe mana ni meza. Mahema yawe mana ni meza. Bikaribya we mana ni meza. Amahema yawe mana ni meza. Amahema yawe mana ni meza. Ay, amahema yawe mana ni meza. Mahema yawe mana ni meza. Amahema yawe mana ni meza. Mahema yawe mana ni meza. Amahema yawe mana ni meza. Mahema yawe mana ni meza. Yoko 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 yoko. Ukosi umuhanga Yesu Arakora. Dushaka, dushaka, bimere nawe Yesu. Umukozi, Yesu. Dushaka, dushaka, bimere. Yesu we, Yesu arakora. Yesu we, Yesu iyo banyuze mu gikombe cyitwa Baka, That as they pass through the valley of Bak, bagihindura ahantu h'amasoko, they make it a place of streams. imvura y'umuhindo ikacambika imigisha. The autumn rain also cover it with praise. abo ndavuze ngo abo Those ones, bagenda bagwiza imbaraga. they get stronger and stronger. Uko iminsi igenda bagenda bagwiza imbaraga. As days go, they get stronger. Hatutarudi nyuma. They never turn back. Sisi tunasonga mbele. We are going ahead. Misukosuko na zoruba tutasonga mbele. Whatever what happens, we are Ibihe going forward. nibikomera imbaraga tuzazikomeza. When times get tough, then we Kubera also get kwaba stronger.
He calls those people. bagenda bagwiza imbaraga They are people who are strengthened, empowered as time goes. kuko bafite inzira z'igisiyoni. Because they have their hearts set. Naratangaye. I'm surprised. aya mashanyarazi atwakira hano, This is the power of electricity that aya ntabwo ahishe kuri aka gasozi, this is not connected to this. ntanavuye i Kigali, It is not coming from avuye Kigali. ahatazwi yo mu mabaraje hatazwi. It is coming from somewhere we cannot aya understand. yagiye kuvoma imbaraga. It goes to. natwe ntidufite gusubira inyuma We are also not people kuko to turn dufite back kuvoma imbaraga. because we have to fetch niyo power. mpamvu Bibiliya ivuga ngo bagenda bagwiza That is imbaraga. why the Bible says that they get stronger as abandi they go. bananizwa n'ibigaragazo. These ones are not. ibigaragazo byahindutse ibiryo byabo. Temptations become their food. reka mbwira baraha ibigaragazo byanyu mwese Let me tell the people that ni are here. ibiryo Imana yabashize imbere. The temptations that you go through ibyo are babyita food. ibiryo by'ubuhamya. That is food for your ubwire ngo testimony. inyuma y'icyo kigaragazo hari ubuhamya. That behind that temptation there is nta kindi Imana testimony. igishakaho. What the Lord wants from irashaka that, ubuhamya buzaturuka inyuma y'icyo it nyine. wants the testimony that is coming out of ndavuze the ngo inyuma temptation. y'icyo hari indirimbo z'ubuhamya Behind that temptation there are songs of and kugira ngo testimonies. bizakongere sipidi yo gushima Imana birenze ibyo wayishimiye. So that it gives you the speed and you go higher praising God. muzamure ibiganza tuvome izo mbaraga. Let us tuvome fetch. izo mbaraga. Let us fetch. tuzivomesha power. ibintu bitatu. And we fetch using tuzivomesha kumvira Imana. one thing that we use is being obedient to God. tukazivomesha gupfukama tugasenga. And we also fetch as we pray. tukazivomesha gukunda guterana n'abera tuganira amagambo y'ubwabo. And we also fetch as we come to icyo gihe fellowship with the twuzura Lord. imbaraga isi idashobora gukontorora. That makes us be full of power no that the earth kuko cannot zihisha control. hatazwi. Because it is hidden. baraje in the y'imbaraga place. zacu ntawe uzajya kuyivogera. A package of our power. nta n'aksida yahabera. There is no accident that can happen. nta n'indege zayoba ngo zivuge ngo zahagonze. There is no plane that can knock. ni baraje iri ahantu hatazwi. It is the power that is in the bibiliya secret yitangwaho place, n'ahantu ho mu ijuru bita muri Kristo. where the Bible tells us it's a place of heaven naho called tuvoma Christ. imbaraga zacu. That is where we can fetch our power. zamura ibiganza dushimire uyu mwami dusabe Rise our hands and thank the tuvome izo Lord. mbaraga. Let us fetch and draw this power. mana mu izina rya Yesu. Father, in the name of Jesus. mana agakiza kacu. Father, our salvation. uwo twiringira ni wowe gusa. We trust in you, Father. uhambaye kuruta bose ni wowe. You're above everybody and everyone. tugushimiye ko watumenya amazina. We thank you for you have known us by ubu name. waduhinduye abawe. You have turned us to be yours. abatari ubwoko watugize ubwoko. We're not a clan, a tribe, but today we're a abatagiraga tribe. imana rurema twarayigize. We had no living God, but today we abari have a kure God. y'amasezerano uyu munsi turayujuje. We're far from your promises, but today we are in your tumanitse promises. amaboko ngo tuvome imbaraga muri We wowe. raise our hands to draw power sukira imbaraga from aba you. bantu. May you pour your sukira power imbaraga iri into teraniro. people. Pour your power. dusukira imbaraga z'ibihe bigiye kuza. Pour your power to dusukira help imbaraga us. z'ibi bihe twinjiyemo. Help us. Let the dusukira power imbaraga of our lives. zikontorora ikirere cya none. The power that controls. dusukira imbaraga zitanyeganyezwa. The power that is dusukira unshakable. imbaraga zihindura amateka. The power that changes dusukira stories. imbaraga zirema ibitangaza. The power that creates wonders dusukira and imbaraga miracles. z'umurengera. The power that is extraordinary. iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka That when they go through this valley called back, bagihindura ahantu h'amasoko. they make it a place of springs. ndasaba ngo imvura igwe amasoko atoboke. I pray that buri rain muntu wese falls. rehoboti itoboke. Let the Rehoboth, buri muntu wese rehoboti itoboke. let Rehoboth spirit out. iriba ry'ilehi ry'uwambaje ritoboke. Let a spring come to us. samusoni igeze ilehi amazi yaratobotse ilehi. Let the water reka was, uyu muntu ugeze ilehi this one in Lehi. iriba ry'uwambaje ritoboke. Let the springs batangire kuramya kwera no gukomera and k'umwami. let them start worshiping and pronouncing nyiribihe the imana goodness yacu of the Lord. igaragaze. Let the Lord be yerekanire manifested kuri in- uyu muntu. that you manifest in this utwereke people, mu maso hawe Kristo and you we. manifest that we see your presence in your face. ucecekesheje imbaraga zose zateraga. You put to silence every evil power. ucecekesheje imiyaga yose yahuhaga. You have put to silence every wind that kuko was, twinjiye muri season yo kuvoma imbaraga. because we enter a season of buri fetching muntu wese power. afite ijerekani ye ngo avome. Everybody's having the jerrycan to draw mana power. twuzuze. Father, may mana you fill us. twuzuze. May you fill mana us. May twuzuze. you fill us, Lord.
Yes. 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 Shima, yes. 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 Ah, yes. Ah, Shim. Thank you, Jesus. Shim. Thank you. Shim, mwana w'Imana. Thank you, the Son of God. Lelan la foa rakaya. La kamfonega. Moto, 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 moto. Fire of the Lord. Moto wa Bwana. The fire of the Lord. Moto wa Bwana. The fire of the Lord. Amaboko tuyamanitse mu ijuru ngo duhabwe. As we raise our hands to Niwewe receive, tuyamanikiye gusa. we are raising these hands to the Bingu Father, zifunguke. that the earth shall be opened. Glory, glory, glory. Chubahiro, chubahiro. Ai, Oh, Kristo we. Christ. Lele l'enfant, le kaya. Mambo, mambo, mambo. Le l'enfonega. Raka fonega. Ai, inzira z'igisiyoni zirakinguye.